June ni somni sang ni somni pali ani a Lai Autonomous District Council MDC Pakuaten ZPM Zomin Voin Khan ZPM General Headquarters Vice President Pu W Chuan Oma MLA Chuan MDC Pakuate hi alom lut lom lu na in khom LADC Hall long tlai nei hi Pu H Lungrual Kima Treasurer ZPM Lai District Headquarters Chuan kai huain Pu W Chuan Oma Chuan LADC a sarkar na siam thei an omu mal lo lai khan ZPM chuan state a rural lai an ni angin LADC a sarkar na siam turin ma ala lo ti soin Autonomous District Council za omna hum him chu ZPM in adu wangin party dangten an sarkar laia Autonomous District Council a an party sarkar tir phet an tum thrin angkha ZPM chuan thra ati velo ati a MDC Pakualain ZPM rin nang hata anzom ta chu lom om ati thu soin ZPM chuan party a an lom lu ngai lo thu le an policy trom pui tu te chu policy a an lom lu thin ti soin MDC Pakua te chu ZPM policy a alom lut Lai Autonomous District Council MDC ni Lai Pakua ZPM zom tu te hi Kumin April nilia MNF party chua san tu te MDC pasari Pu manghunga chinza Pu tilal eng muana Pu vi zathanga Pu bien thang puya Pu tuturu sing Pu LL machuana le Pu CL lian zuala te baka Independent MDC pani Pu N zangura le Pu LR ding liana chinza te anni Elected members somni panga nei thei Lai Autonomous District Council a hian Longtlai Chan Mari Biala by election nei turni in tungdin muna elected members somni pali omin Congress member pakhat le MNF member som pani ten Congress member chief executive member kai hruaina hnuaia an sarkar meka voina MDC Pakua ZPM zom tu te baka hian ZPM chuan MDC pakhat alo nei sa nen MDC som nein BJP MDC pakhat ombokin Eptulama MDC som pakhat an ommek MDC Pakua lom lu na in khoma hian Longtlai East DL2 MLA advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek lian chinza Pu MC Laram Chana President ZPM Lai District Headquarters baka lom lu te tangin thusai ngai thla ka ni